Kori ke hu whanga mohenga hi talawhatapu kutope, ngau e toa kupe me hini ka ata e whainga maari e koe ni, ke o atua mo polokalama ko ia ko e FATUFONUA fo'ou, ai a kou heni, pia mo PIVENI PIUKALA, ke mawhahoko atu e tau polokalama ko ia FATUFONUA fo'ou ke ahoni. Whataonga pe ka inga kuongo le rei atu e polokalama ko ni, ke tiki mo tolu ke apina, pia mo toku sea te tau polokalama. O kou whiwhia fo ke tatai le rei a PIVENI, i he laineo kou heni ke mawhahoko atu e polokalama ko ia ahoni, ko loi ko e aho ngau e lahi apito eni, pea koe le whanonga atu koe ne ngahi hopo, ku whanonga atu mau toi hawike ua pea toki kakato, ahono whahoko koe e ngahi hopo kloto ngā whahoko. Ka he taimita tau koe mau e whainga maari e koe ni he whiwhini, ku tatai le rei koe PIVENI, whiwhiha ke PIVENI ke ahoni. Ia ki whamoi mai mai ka. Ku mate mai o ti o PIVENI. Ia. Ia. Palo pisolo eh. Oi. Koe ko tuk whatonga hea ku mei maha ai makai o telefoni. O tuk hopo mai me hopo kona. A saspo hiwa. Oi. Ka o relocate mai ke palaki pe gai a sa ki lava pe o leo de polokalama. Pai maloi. Pai mai ngā wei mi hena. O kore te beke hu whanga te be whaita. Pai whaita i beke hopo te ta langa. Ka ke lango mai pe solo mea ki ta langa i ka utok whaka maopopo pe ke sistemi. Koi. Mōna pito e PIVENI ko e ahoni whoko i loi na e whahoko ai hopo ko ia ai whonga ko tonga tapu luaki. Ai a ko e saspohiva ka maa ai kandidati ko tonga tapu luaki saspohiva ka maa e whafonga ko i ke whalearea. Au ku nai whahoko he ahoni pia ku kore pe mo ki taki ka mata mai me hopo ko ia. Ko ngā ko ilo te ku toe mahalo toe hopo e ua, tolu ake hopo kone ku lotonga leere. Ka ki mu ai ko ke ta alu ke hopo kasa spohiva ku iai ha hopo ku os mahino mai hono tutu unipe ki whakangongo pe. Koe hopo toton ke wawe mahan tutu ni ka hopo ka aku. Koi. Iyo. Ai koe hopo ke toi koe hopo pe koe ni a kāperi. Pea mo tonga tapu fulu. Mo hopo koe a kanete pe mo tonga tapu nima. Koe isiu e ni e taha. Ka pau koe tutun koe ne hopo a teisa pe mo pohiwa, pare mia malolo. O kala tutun ni koe whalaiti koe. Koi. Ai koe fui senario e ni e maari e hene hoko. Ka pau o sange o ku ansiti ai e whafufonga ai. O whihi rewa taha pe o ke uhinga le hoko te hopo koe a kāperi. Ai koe me ke toki mahale na toki whai tutu nefa mau. Ka koe fui me maari e. He koe nongi ngā whako koe uhinga koe tabua hana hopo i ke ansiti me hona tunga. Ai ka pai ansiti a hopo koe ni. Koe hopo rewa hoko koe ai ke ansiti me fe. Tapolo ansiti. Ka koe hopa siasina ka mata ni nai. Toi pe e whamoni whao siasina ka te lawa o ka katoa ni nai. Koi. Ka toki whao sa pompom. Ai a kotu e osi ai pe ai hopo a pompom. Ka tok whairewa umalanga tuku mo. Mo ngahi mea whaka prosituo. Koia. Mana wawe pe mo i tala tutone ke hopo koia. Ka koe tū koe ki hopo to ton ke wakala mahano tū ni ka hopo koe aku. Ai koe hopo koe aku, mo hopo a tonga tap wha, mo hopo a tonga tap mōwhuru to ton ke nau auti ka atua me pihi weekend. Ai whui tolu koe. Koe hopo koe tonga tap no, hopo koe toko pare mia. E toki tālai wiki ka hau. Ai o se mahino mai ai hopo ia koe a tangata pongo fulu e tāla ia he whalaite
Pe ko hopo ko ku mahino pe ko weekend ko te ke mahino aho. Pe hopo rewa takon pare mia ko ni postei, ona po postei e toki tala ia i huika hau. Ka lere rewa u hopo ko ne tolu ko to nga ko ni. I he ko. Gan tu ko hopo ko aho ni na e aha fu mea i he hopo na ngari fihi ki he tu ko e whamau. Tato fita ka whamo oni be na e na kakato kato pe ka whamo oni he na i he hopo i he aho ni. Io kai e flo ko ya ha me ai he ko mantu ko allocation ni ni ko ka fa mo ni go ke allocation Koi. Mali ho po e to fa ia a ho po po to me ko allocation ni ko mai po fa matala me na usio ai mo me na ilo Koi. ai ko a ho ni ko me ko present pe he fa hai ko tal ki na keisi e flo ko ya ha me ai extraordinary. Ai fa gone tu gone ai hopo gone na dula ko hopo gone a sales pohiva o ku fe ma wen ai fa ma anga ia sales pohiva ke ni hanga approve ke fa ma anga ai allocation ko go na fa hoko ke o te ka fa mo ni ke fa mo ni aki na e fa e mau lao ai o ku na dula pe he hopo ia sales ko ia ko na gilave fo ke hopo ka ku ko ia ko hopo ka ku na rocky akuri pe fa taha ki he aho pe mo paanga mo o mo na ave na os akuri pe na tol ki ai na fai me go no foi loto he mahina tol ai na ga ja me ya e time na present ke si ke te hanga pro ke fa tonga ko me no ai pe ma na me o pe tol no confirm ai ka fa mo ni go na na o mai nga hitu waki ko me na lo ai ma ko po ma tol ko no inga ko fa ha ia ta hana ko mahino pe ko na fuaki hamea i loto he mahina tolu ku kick in leva ku si tolu ai lao bribery ai ku buata ku si tolu kick in leva ia tala mai ko me fuaki i loto he mahina tolu o si lau ia lao ko fatau go tok mafuri leva ai patent of proof ia ave ia ki fa hai ko fa iloa ke ne prove mai e na innocent na innocent ene foaki i kai ko hatau mo bo fa nga fa kau i fili e campaign ai ko ke ia ko en go hopo ko ya sia si ko pau ke na hanga ia o prove akene kau fa mo ni na foaki silini pa na foaki i lote mai na to ko tau mo ke whakatawa ke vote, induce pe influence voters. Ai kone ngai hopo ko ni tuku ke heange a hopo a koe, pe mai hopo ko ia a po hiwa tene toa. Ai pare mia malolo, mahino o ki kehe hono na tula o nai hopo. Ko toi ngā rewa ngai hopo, ai ngai tikite ke he ia, o ku nau fōpe na tole whonga koe ni kui ai hopo koe ni whonga tona tapulo aki, ku pau ke nau o mai ka whamoni ke prove allocation e whamawanga, nai whai e bribe. Pe toki hoko atu re vai ai hopo. I he to unga ko ia, i he tawhaaki koe ki he mea koe i he tawhaaki koe nau whai koe toka ngai koe whiri. Ai komisona whiri. Ai kone tuu ko ia o ku iai hawhainga mea e ala riri wai i he komisona whiri pe mo nau lao i he ne tuu ko ni pe ko lere pe u hopo ia ke osi. Pe toki hape ngahi e ola koe ngahi tala tutu. Hangai pe ko hopo ko a vemo skepe mo lavu osi pe koe tala tutu ni hoko rewa ngai tutu uni ko ia ko mea ia ke follow wai ngai ke ihono whamatala ke ngai hopo whiri. Io, koe o si spela mai pe he lao, ka pau te nau mo ua i he bribery, koe automatic unseatia me he. Ai inform rewa whare area, ke whahifo ai kantiteiti. Ki lalo,
pe ai to me ale vai fare ale o no uye ai filisi Koi. pe pai elections ai a ko si in ota pe o kana ki pe va o ko fe hui ko o lava e komisiona fili ha Ia ko fe hui pe ko lere ko ngai hopo ko ni e ai ha mi li wai me ta fa aki ko komisiona fili. I ta fa ako ni kuna ia i pe ha fa nga me lava ala li i ngai fotunga ko e ola hopo pe ku ke ha me e fu li wai ko mana fo kina daimina mo eke ki komisiona fili na ngai me na fa ta fi mari i he fonga ko na fa ake fili fonga ko na e kau vota me wa ha me ala li wai e lere e hopo ko ni pe ku ke hane kau ana ke na ke fai teri hape na tol I fonga una falere ake a fili falere ia i kai ha me liliu me fare ale mi falere koi io ka ha liliu he la o ni ka no ai ko fare ale to liliu me ke lava liliu mai mi fa mawang e malava fa mawanga fo tu mai a ki ana usio ka pa se paki ai la o ko la o fili la o komson fili ka ko no liliu to fai be mi fare ale age ko me ga na fa tala no ki ai o ko whakarea ko vi kauni I he whakatonurea ko ai komisiona ko toi laupe ka ki he wharea huka ko ki vi kauni is a process of reconciliations o e kasete ke pepapaloti ensure ko whahinga na nau mai o resisita ko whahinga na nau kase nau woti kake u whakatondon ko ki whain boia mi wharearea ko e whatongia ko pe ko hai ton ke ne pesiu ai ahono malu e na ula mo no maui ko foi feu mo e ta ke fa han fo le e ga na mai plato fa mai la o fo tu mai ko pate pa na ona do iputi o mo he ko nga fu ke dia ko fa ga sio ka pa hi ga je ma lunga a tunga atamai a kita ke te lava o whakahoko ko mea ko ini without fear I kupe ke kai ke aonga taha fui lao ake anga fe maa aki moi so uinga pe Ko tu at foko ni e piveni ai tu ko ni ko o se foi fra ilo ko ni ange foko na tala no kai he proklama ko si ko fra ilo lahi ni ko fra ilo ne to fitu o ka fonga lolo tonga he dai ni o fra ilo ki na tolu I he case ko ni ai ko fra ilo ko ni ko fra ilo lahi ni pe ka ilo ange ku ai hataha e mo ua pe toko tolu o ansiti me ko me lahi a pitoia Ihene asi ko ki muri ki ngahi fonua si o wakai te kai ngahi fonua ngai fonua I muri ni ki hafare area ku faha fili he ko ne mahino pe unsit now dol o ku os fakarea le vai na now bribe na ai fonga ko o lao na fakahoko e kau candidate pe kau he time ko na now candidate ai na now fakahoko bribe ai lewa ko fume alahi ki wakai ko amuri ni ai ko ko loto ko ke fai si o ke ai he ku he kei nofo pe foke ta wha ake taha, kuna o kei tala mai pe, o ku kaweni he fo I laka hala ni o ku whai, he fu wha ilo pe he, pa e anga ake tau whare area kotoa, ko ne ospe whare area, ko katoa kau ta mou ta whea maari e, wha ilo nau tol, kai tau whaha wakai. Ka koe ta wha ake whoke o mou tuu me ai, ta wha ake taha, ko I ho wakai ki ai he ne tu he tai ni mi, ko whe hala tau whanonga. Ko tui o kai ke lo lota whe unga, ai whakau sol. Koi. Kelo ka pau ko te whai ilo tawari. O mui mai ho fua whakamore loe whai taha. Koi. And that is not small money ke whai ilo tawari hata. You are talking about 10 grand above. Ke te ke totongi ho loea, pa ke totongi mo loe whai taha. Mo whakamore whamawanga. Ke ego usia tu kai ko ka ke hango o mai whakaukau koe ni. Ka pahe kai ke tau whai hamea ki ai. Koe wa inga tawarea o mooni. Ai wa inga tawarea tu maari e masiwa mo e. Tai mausia kakai.
Ta ko vai ngata vale fatu tamaki. Ko yo tu ya fatu tamaki. A hono fra ilo ke kakai. Fatu tamaki ang tai fai ha me ke. Kia. I ta whaaki ko ni ko e tau nofo whakatonga. Ai e whaku pehe ko tau nofo whakatonga, ko tālu e lere mai e wharearea ia, mei mua o au mai ki he wharearea ko ni. Ko o kuanga ki peka o kwantiteti ko na wo atu haki mea ofa ko mea whakatonga, ko whaki whakatonga. Ko ta atu ko tau whewei toka i aki whakatonga o ta atu ai mea. O ku huu ai whahinga whakaukau ko ia. O ku tau lawa whakatala whewhe tau mea whakatonga, me he bribery ko whaianu whakailo kau quantiteti. E whanua koe muha moa. Koe whiri koe nei toko si. Mana toko hiwa pe koe toko tahaua nei. Whailo he bribery. Koe historia koe sio koe he u case law. Ko ha moa mo kuki ailani. O ku mo ua lahi tahai o kulahi tahai hono whai bribery. O ngawe aki ai foi urunganga whakafonua. Ka koe whama ala ia kau whamau he u whamau anga koe. E kai ke tau lava, na ta whata anō pe whaksolo. Kai ke lava ke coexist e maa me whakapori e taimpe taha e foi space e taha. Koe pehe koe uhinga e kono ai lao, within he mahina tolu running up ki he whiri wharearea. O ka pui ke toi whaiha me. Within he mahina tolu ki mua o ka pui ke toi whaiha me. Pehe koe he whamau ngā pui. Malawa ke hanga he whaunga koe au corrupt ai foi process yo whiri wharearea. Pakai ngā tai, na ni ngau e whiria ko ni ko poisoning. Tene toi poison whakakonahi ai kaljaba mo e whonua. Culture in the nations. Aia ki au o malawa pe ke troa ti mā keisi nia. Whai pe o ngā whatonga ai, whai pe ia. Ka koe ne hau ke taim whiri wharearea. O mai ai lunga whatonga vala mai aki tua. Wanda ngai whakamatala he ngai hopo koe au toi Maria. Ke koe ngai koe hopo koe ni, o koe ke lava he whakamooni mai whakaukau. Ka koe pau ke hanga he whakamau o troa ai inference. Anga ni whakafuafua. E kai ke aha mea e ala whakamooni aki ha whakamooni. Ke mea o hui ko intentions. Aia koe wharia koe he kau whamau. Koe ke prove intention ni pau ke ngau ea ke inference. Ta tau e pepo koe haa mea o ke whakamatala. Kai ke lawa whakamatala mea koe ka ke whai mea koe. Aia koe uhinga ea o whaingata ai ngahi case pen. E koe mahino pe ai urunganga whafonua, mahino pe culture. Ka kohono o mai koe o mix o vala aki. Koe whaarea koe mea koe mea whamau te ni hanga iau. Undress ai foi whakikihi ko tope ke ne mau e foi mooni, ke ne troa e ne inference. Pe na e innocent e intentions. Mona pito. Piveni ko ne tu ko tai ni mi foki ko taha ne palo palema he taimi campaign ni. Ai taimi ko ku ai e paanga, ku tau whaatala noa mau peki ai. O ku ai ko fu paanga lahi ia o ku ave ia ke whakafofonga lolotonga. Pea ku lere pe foki ai ngā aue ia e pure anga me ngā whakafofonga. O alo pea toki ta ofi pe ia i he whai koe ai whiri wharearea. Ai ni koko ku ai koko ai case ko ni koko ai hopo ko ni ai a pohiwa tene toa. Ko ngaha na lahi foke ngā ue ai pure anga he taimi ko ia. O vale pe ia lere pe ia alo a upe ai ngahi tanu hala mo hafua. Na lere pe alo a uki he taimi whiri. Pak pe he pe ma ngahi wahe ngā ia i ngahi mea ku nau whai ki tolu kilo ko ave he wharearea ka nau tolu. Ka koe lao foku o mai pe whaatara noa ki ai ka tolu mano pe ko whiha ku. O atu ke kantiteiti ke ne whai ake whakamore.
Oku kone tau ko ea, oku malawa whi rewa ke tauhanga o whakatala ai ngahi mea pehe me he bribery. Me tau pehe kona ai koko totongi whafu. Mahi no pehe bribery ia no tratu. Ato e mea koe ke pake manatu ia ho he whili, kuos mahi no pehe bribe. Ka koe ngā ni fulahi koe e nau fund koko nau ngau e aki me ngahi ngau e koe ia. Koe pehe e lava he otu hopo ko ni o whakatala u paloparema koe ia. Ia solo, na e whaka e kulawe, koe hopo koni o pesiu e teis. Ai hopo koe pare mia malo. Kene so, ai foi taimensi kona o ke tala noa mai ai. Koe mea koe ke lawe ki ai o whikawa ki a mo e whangatangata whako e ka ulahi sirine o kia nau tolu. Koe isi u koe bribery I he ngahi lao komni weri o guia koe corrupt practice. Koe oma koe e te whakamore guia koe illegal practice. Ka mo ua whakatolo ua I ai o ansiti lo ua pe. Koe mea kana ke whakatata mai aki ai sirine o he constituency e pehe ke kau nista alolo tonga e nau ngau e aki. Koe mahu inga ia koe e solo ai hauno ave ke whamau anga ke hinoi I mai mana tui. Koe fui hala whanonga who na tau hau mea he wanoa hongo fulu. Kana kai ke asi e whaunga e koe ni me he wanoa hongo fulu o a umai ke he wanoa wata. Mana tui koe toki fui tuk fuhu who nia koe hau ia mo koe import mai po koe export. Import mai lau. Koi. O foto e nau ki pati tui. Pea ne ngau ea ki tuku fuhu ko iahe. Koe fuhu ngau ea ki tuku fuhu ko iahe po I he campaign ko ne whai wanoa wata. Aka fo au pito ia. Neka ke anga aki a he kakai ke sio. Ke foi ata ko ia. Ia ngahi whiri mai kone tau mafuri mai kone. He wanoa hango fulu. Kake mana tui fok solo koe tau whiri tato ki mua he wanoa hango fulu. Neka no veli wana ta. Neka koe tau whiri koe ki mua he wanoa hango fulu. Neka no veli uia o ona eta. Whaka executive pe whaka mawhai pure. Ma tui na tau koe tau whiri koe ki mua na tau toko hiwa pe. Toko tolu pe tongani toko ua mi wawa. Tau toko kaha mi haapai. Ai una wawa he pepe. Neka ke na nau mai me na toria. Neka ke nau kau nau toria whai tutu unu. Ura ki a ua. Neka peke nau mau na toha toko lahi te nau lava vouti. Hawhai nga mea. Ai neka ke mahu inga ia. Ke whahatala no ai ki he bribery moe over expenditure he taimi mo ia. O winga I ulau. E tau mani na wona autoria o whai tutu uni. Nā pena tō o awai whao atu pe me whare area ki he tau panga tu hau I roto kabinet. Pe neongo na nau I whare area kau nai kai peke hanau voting power nau tolu. Ke nau lama ti saiti he kau whawhonga kakai. Ke nau hanga whotu ha mea patari. Nei kei over power pe nau tolu han majority e pole anga. O toki uhinga ni rei katoa mea koe ni he wano he te diri he wano hang fulu. Kana e lava he malanga I whakamolare a kilisi. Ai mahu inga ke oua whakatau ai voti a kakai. Nā kai ke asi, nā kai ko hame ena e asi. Tok fok mai foko toko wame I Amerika. O hau ia o ngau e aki fo tufu koe ai wawau. Ka iku wha ilo ai koe o ansiti ai. Ka koe mea foko ina e hoko ne hau fuki au nau ai nau pati. Ka nau ngau e aki nau tol fo tuku fuku koe ahe. Kau kailo ka pau na ngofua ke whaka ilo ta tau me pe ko hataha me he tonga me tangata tolu me tangata pu hiwa pe ko haapai pe ko niwa. Ko katoa whahinga na involve he pati ko ia ne.
nai mi whailo ka atoa pe. Pakon, pango foko e whakangatangata he lau, ke tok whailo pe he taha vouta o constituency go e taha candidate o constituency go. Mone o pito. Aia kone tu ure wahe tai ni mi he hoko te a koe ni e maari a pito piveni hoko atu. Tato te fito ki he ngahi hopo koe ni ku os whakahoko. Pea moe hopo koe ni ku iai koe a tangatapu hongo fulu. He koe hopo koe au kuto ki na tula kehe ange ia. O kuai mo ngahi tukua ki i whukina ta talanoa ki ai i he ta polokalama koe ni ku osi. Nai mo ngahi tukua ki ia ki hono ngawe a ki e ai ke ngawe a ke paanga me he paanga ia koe ko viti ka koe ko ha na kai ke tari fo ke whare are ai ki ai. Ka koe tau koe, taim kou tau wakai ki ai, na e malawa ke whakahoke kei whakahoko hoi pure anga, ai ngahi ngā ue pehe, taim tatau nau iloi o tae whakalao, ai ngā ue pehe. Oku, ko hame o kei lava e he sistemi o whakaata e ngā ue ko ia e piven? Oia, koe, ono moni whaki, ono moni na nau, koe whakaukaua pehe na nau ilo i, kai keu futui ia. E ka pāna nau hanga ilo i. Mahana nau te whai hafo i whonga le taha, ke kawa apu pe. Kanei kai mahalo ke nau whakaukau, e hi koe mea koe niki whare hau. Koe mea ulahi of kati, ai kau whafo whonga e sora. Ai kau whawhonga na nau kau ki he pāti e paka. Ka nau ngau ake foi tufuhu ko ia. E kone moni ko me pete nau iglewa ki ai koe nau whenga ke lohi aki ai whamau anga ki he tau mo ana nau whai e mena nau whai. Ko ki hau koe ke ufutui na nau fumahi no. Ai anga tu, ai lau pa mahana kai peke nau amanati. E i koe mea koe niki whamau anga. E wane ko Ange ko tonga tapu ua, tonga tapu fitu. Nai ai ngai petsia ngai hala he taimi o te teo whiri. Mandu nei, mei nofu pe tanu hala e tonga tapu ngofu. Ngai waenga pe. Ai nei ai whainga maari e ia, o kore he kau kanti teiti ki he pure anga. Ke ki whakamawe i mai ange mua e tanu hala ko nau whitu, ki mua he whai whiri. Ai ngai isio pe he, o mahu e ngā hono awe ke whamau anga he ka pau e tau pehe koe teu whiri koe tau koko o koe pure anga kia te ikai ka pau e ke o mai he whamau anga tūtuni ka pau tau pehe whamau anga ia o kui kai ko whatau vouti ai tanu e hala ki mua he vouti he kantiteiti aki ai resources e pure anga ka pau koe mea koe ai ngau e ki ha campaign e kau ai pureanga a koe ia he o mai. Ai koe uhinga e hono awe ki whamanga. Ke tokoni mai ki hono tā i mai tau mala e mai ngā. Ke o mai moe lao ke mahino with clarity. Kai oa Mona. Oa mainga whae taha ia mainga he fui tapawha. Kai takai hake whae taha, takai hake he tua presidenti o araga tata mai e mui ki rotokolo whae taha. Na ke lau pe ka ia. Ai ko poini pe. Ke tā i mai foi malai mai ngā ke mahino. Pe o mai mo lau e mai ngā ke mahino. Pe whai mai ngā i roto malai. Mola. Ko ho tala no foki na ke o mai foki ho whamatala i he. Taim kou tau tala no ai koe ki he. Ki hono solo wako ngai palo parema ko. Niko taha foki e mea na ki tala no ki ai. Ko taimi kou whae e koe campaigni, whai mahina tolu kou whae campaigni, o to tonu ke iai ha kia teika ia ke nau take over na tolu ia pure a ngā pure hafua. Ko ngā ke nau hanga na tolu whae a ngā ue koe ka ata rewa taha kotoa ke whae ene campaigni, ka rewa ke nau te campaigni a ke mea pure a ngā. Ko whakako tatau pena ki hanga o hake i he taimi koe na mo pēr nolo ai koe pēr mo lo pe centuri pēr mo toki tā halapua. Ai palo parema koe na hoko koe ki mua i he wafe hongo fulu. E taimi koe na warea i ai koe a ripoti. Na ke whakahaa whoki na e totonu ke ai hapure anga kia teika ia. Ke ne whai e fo i ngā ue. Kai ata kotoa taha kotoa na e whelawe i umea koe na e hoko.
hao pure anga pe ia ke teika na whahoko na tole fo I liriu ko ia I he wafe hongo fuluka taha ia palapare. Makana ki fo tu umai. Ko tari foko o mai e lo petsenturia I he whaka time ko tau tala noa ki ha pure anga ke teika. Une tamai o koe ke tui pehe ko hinga ko whakau kau. O toki whai pe ke teika ka pau porio pure anga. Ka pau porio pure anga. Pa ko toki taimi ia ke toki whai ai ha ke teika. Ka lotonga ku lele rei pe pure anga ia mo me aku o ku I he lao koe ke fie mau ia ke whaha ke teika. I he tawha aki ko ia. Ai e whakatou kai rewa ke fit in e whakau kau loa he anga fo I senario ko ia. Ko ngā he mahalo koe ke porio I he lue ka kos porio pe atamai e pore I loto ka koe ke porio ka wa e he lue. O ia. Kos porio ia ko kai mo he ai ko e whakau e tai tol pete ni whakau ko tau tala noa na to o sol me kuinga lei Koi. hei kai te ke lava to finga ta telefoni mai o mot mai mea Koi. Koi na kua ko mai tai ni. Ala pe sol ko sai pe ko mo aga un file ki un finga telefoni mai ko Koi. o mot vai ta la noa to tante ya te mea e sispe ne ta mai ka sai pe kai io ko kuinga hei kai te ke lava o whakatūtū independently aanga ai whakaukau o pulere ka pau na te kaunga ton he foi crisis ko koe o vela ko no alofa ko foi ko lau mai e ke teika ke te ko o kai te lava puranga funds puranga o kai te na lava o retain mo contain ai ota koe hane pera koe os koe ai tō whare area pai kai hane pera koe os tō whare area pai hue ke atika koe te hui ngau pori oi puri anga ka ku make sense ke iai ke atika kai holomui e kau whakapofonga me kau minister o tari o whai nau campaigni ke ata eso koe whakau aku o koe te ton ke atika e kau minister koe he ai koe puri anga lolo tonga running up e foi mahina tolu ke whai fi ai koe ton ke tikrea pea urit ke he aho koe whai e le sisi ta me iai ke he aho koe ai o whai whiri koe ke ton ke toi in charge ta minister koe whotoa wa aku koe uhi ko si ai e patsetia o stari aluha ke peka o CEO o ke ateka anga pe CEO o ke ateka he koe ngā koe nau me peu whai koe whakatautau e waka kai whai whiri ngai e nau te lau na tolo whakatutun kabinet eso e nau te tutun kabinet ke patseti koe nau toko e pe waka ke tau ki wafu ke heka mai kau whahunga fo so ke whakamatala koe a minister banga he hopo koe kai parimia malo whakaikai ifo ke parimia malo lo nane ilo ke banga ni mamano na e foaki he minister banga he ne campaign na whai I tonga pongfulu within he mahina tolu kai whai whiri ha minister banga ia tala ko tutun kabineti ke to ni mamano me panga ko na allocate ke covid ya ko pare mi apel malolo pena se so ke una pe e he whakakau aku mo te finishing ko ke ateika kai ke toi fai he pure anga ia ha toi fai tu uni ke ha project for all ke bege na fai tu nia ke lang hawa
e foi time caretaker. Pe tēnā ai ha foi ki tutun cabinet ke fai ha contract toka. E foi wa time goia. Ma toina e whehu ia foki. Ai saini goi e Fletchevere he foi time caretaker. Kai fai whiri goi wana honga fulu. Pane saini ai goi hono ave goi ai hiwa noa milionake kau taha koe tonga seti. Koi. Na whehu ia mea ko ia, kai ke pesiu ai u elemeniti ko ia. Ka koe u mea ia ko ton ke o mai o ave ki whamau anga sona. E kono moni koe whakatontonu e hala whanonga whanuani i he merino moe mauruta. Ono ave ki whamau anga. Ai lava ke sound sine o ngai sino mawhai tolu. Koe ne hoko atu koe i he hopo, he tuu thai ni mi, mahina o pito e direction koko alua e koe hopo, pe mangahi maari e koe ni hoko i he hopo. Ka whai ange o ku wahaulungia, ai ka whawhonga lorotonga, po ka minister, po ka whawhonga. O se mahina o pe whoke unsite, toko taha koe ia, pe set up rewa ai taimi ke whai whirisi. Ai a rewa koe tuu whoko ia, he koe konga ia, ku whaha koe, i he taimu whaia tala noa i he social media. Ne ongo pe koe hae tukunga kui aika koe ke ne currenti e ia hataha ia mou tolu o mou whae whaka i lo ke mou hu ki whare area. Aia o kune o mai ia whainga ata koe ia koe poini ia ho mou whae i lo. Tu kehe ka pau poko hae e tau mua au ke whatala noa ki ai. Ka kone tuu koe ia te mou pau rewa ke te whoki rewa e whai koe whirisi i. Ko pau rewa ke mou te ketu keta rewa e pāti, e patoa, e poateo o whakahoko rewa u kempeini koe nipe koe me e stepu ia ki mui e toki whakaukau i ka rewa ke talanga hi ola. Ia, koe u stepu ia ki mui. It's a matter of sequence. Koe lau maari e whoki e mea koe ni o koe koha self-interest. Koe. Pau koe ke whaha hoha aia pe ko hai e whiri. He koe mawhai au i kakai e sona. Koe mau mea peo whai, ko no ngā we, e whakaukau i whamau anga, awe ke kakai, koe haho nau ato. Koe poinia. Koe mea koe ke pehe, o kai ke kaurenti ia, koe ko hai siu ia. Koe ke tui au ia, ko ha mea en ke tau mai o pre-calculate mo ha tau vested interest. Koe. Mone, o pida o te ha mea i he hopo te o ke maho inga ia ke ta whaka mamawhai. Koe ma i siu e taha ko loto ke race atu ka pau ke i te lahi peta taimi. Ke ai whiri koni nai whakahoko ki he poate ko ia ai poate ko ai Banquero Reserve Bank, Tonga Reserve Bank. I he poate ko ia ko hano whainga hingoa ko kui aki. Hono whiri ko lot se vere ki ai ke hoko ko sea. Io. Koe mea peni e taha ko ke whaasa ke isiu kone hopo. Koe isiu koe hono pesiu ai whakamooni loi mo whakawa loi. O pehe koe i hanga hopo koe ni o highlight. Ka wai e kumahu inga ia a koe dimension koe ia. He koe component ia koe hono administer whamau totoni. E kai ke lawa tala mai he whamau anga ia o nau whamau totoni. Koe nau mea au whai koe nau administer justice. Ka pau asi mai ia, koe whakawa loi ia, mai whamatala loi, o ku hangeha tahi e ne kolosi holo ana he fofonga e whamau anga. Aia koe dimension ia taha o whemau ke pesiu. He ukai ke utui, he kapa, kona whatu tama gensol. Ka pau e mono mai ngahi mea ko ia, ngahi whamatala loi ko ia, ngahi whakawa loi ko ia, o ikai ke whakatoka ngai. E malawa he ngahi loi ko ia, o tautea e tangata tonu ia. Ka ngutu huange ha o hanga whakatonu ia i hahala ia, i hao whakahala ia i hatonu ia. Ka koe huinga whoke ai whakaukau solo pehen.
Ka pau koe ke lava mapure. Ai fehu. So ka foi ke Spenia e taha. Ko tala noa iau. O kai foi tati ki te ai pe bono pe fiti. Ka ke sio le mai ke whakatutama. Ka pau kai foi taha pe. O asi mai ai mea koe fe. Fe ngai tau mai koe. Fe mai ngai hopo e kere. Fe ngai mea pehe ngai hopo koe. Malama ke more kere. O hataha. E ngau e whakavaloi. Whamatalaloi. Aia koe ngai whakatutama kia ko uloto. O hanga he foi hopo ko ni o whaawa mai matapā. Aia koe anga koe ko sio solo. Hei kai ke lawa pe mai he whakauri ia. O sai ene whakauri. Koe mea pe o kau kai ke taulawa lere ko ngau pae pae. Kei whatongia pe moe whakauri ke whakapapau o pamoe vai mo sai pae. Aia koe kuhinga pe he. Kai ke lawa ke pe mai he whakamau lahi ia. Koe nau whatongia ke minister justice. Kau kolos takai holope hono fofonga mea koe nko tānome. Koi. Ki au rewa ia, o questionable rewa, ai foi system ko ia. Uhinga solo. Koi. E kono uhinga mahino kai ke he. Kau sai e mea koe ni he kumau ngahi re koti. Maratoi, la maki whakiki. Koe me whakeko. Ta mahino ka te au ia, ai whonga ngā au e mono, i minister whare hopo. Ta ki au e nei, kai te utokanga kono i minister whare hopo. Nau tokanga kono i minister justice. Ai nei, nau focus pe whakahe koe hopo e koe nau hanga au o mai whamanga, koe hopo bribery ia. Ka koe issue nau hanga o hake koe criminal offences ia. Ka nau hanga pe au race mon pe fa mau ia nei out of bounds nei out of bounds mai foi ta ko ia kana ke ui ka fika ia ke fa ke he kai yo mai no ka no fa le fa ko ka ko pia ko na ui nga ko ka tiau o mau ia ke o mai u me mo ni e fa ko nga ko justice ono minister justice ko nga foke na tala no ki ai he ta fihu i he ta programa ko osi ki he tuunga ko kuai wha on loi. O ku whatu ta maki a buita foki piveni. E tau taimi ku tau tala noa ai ki whare hopo mo justice. E kai taimi ko o ku hange o ku lava pe wha on loi ia. O latu hange pe ia. A latu pe a pakapai ka ke tari he whakamau. Pia ave pe ki tu. A ku hange pe ha mea noa ia ki toki he ni i. Whai wha on loi ia pakapai atu pe a kuri ki tu. A whakamau pe ri ki tu. Ka uhinga foka kei lava foko whai mea koe ni. Ko uhinga ko te kei ke whakailo ka whakamon loi, ke unga ke tuku, ke ta, ke unga ke ta o. Ka ku unga koe whoka hange pe hamea noa e ke ni i. Hange ko na ki tala noa ke he ta programa ko o si, o koe ai whakafofonga ia whare area. Nai o stala mai he ek whamau lahi ia, koe whamau ko na ni whai whakamau i. Na ni tala mai ia o ku tai whalalaanga e whakamooni o ku loi whakamooni ko ia, Ka ko ingana e totonu foki ke pesue fo isiu ko ia, ke peku mooni peku loi, ke whailo ke ngaki alu ke ngata anga, ko ngaka mahino pe kapau reo mooni pe tangi. O te ki te whai pehe tau tea, pe kapau ala tuka mooni pe ai whafofonga e koe, ne mea pia mahino rewa koe, hala pe interpretation pe ai whakamauanga. Ka totonu piveni ke whahanga au e ke tawhaaki ke oniho wakai o ku o kawen he palapare mai ne whamauanga tau whikuki mo ngai ahoni, Ia solo, toku ave whoke he tope ki mo ngai reiti o. Nau tala noa nau taulia he nunua COVID, oe whuakavaloi whamonloi, Oe ka koe ki au e solo, koe foi mea fua ia kumamao. Oe nau tala noa me nau taulia ki he aho te ke mate ai, aho te ke au ai ke whakamau i goe he otua. Tano me na tō ke i nunua goe, o moi inu he koto hako i te whamonloi. Ka ko uhinga i kuhanga ko o mai ai whakaukau ke pesiu, ai mea fua au fi,
aki ai lao. Isol. Ke hunga ke ne ako i kina utolu na alawa, ke seiwi na utolu me foi bea fua mamao. He kapau he kai ke tauhanga pesio mea koi. So koi te aha nau whainga maari ko tau tari ui pe ke foi mea fua mamao. Ka koi foi mea fua ia kai ke te aha, kai ke te lava whakatonton. Ka koi uhinga i mahuinga ia ke pesio e ni. Ke lava o mai mea fua off ai lao o raki ngawe akia. He ilo nā tokoni ki hono a ko i society mo e kakai. Mea whakahauwhi nā dono me foi mea fua mamao. O tui o whakapoto a ngai whakaukau. Ko e lao koni ki ha te forge, ha document. Ai tau pepa ha document o ku te whakahu mai ki whakamauanga. Ko ha mea ke ne ke tokoni ke ne tataki. Ai whakamau ke ne whai tutuni. Kana te forge document ko ia. E lao ko ia ka pulua ku te mo'uai o wau ke tau e fitu. E ngau popula. Lao ta tau ia koe na ngau popula lau. He koe maximum i koe o hia ko ia. O foi hia ko ia. Koe tau e fitu. Kana hanga e whamau o ange tau e ono. E tau e nima rewa hanoa. Aia uhinga pehe urau. Aia koe lao koe ki he perjury. Ki he whakavaloi koe. O kau moi e fitu. Maximum tau e fitu. So kehe pe whakavaloi. Kehe pe mo te loi under oath. Kehe pe mo te whakahu mai ha document. O kuiai e official seal kanegai ke authorize. Kehe kātoa, kau nau tau aki fitu kotoa. Ko te hako provide maha information loi. Ko te konga kehe ia, o ku ap ke tau e tōluia. Ko te hako o influence taha ke whamoni loi. Te tau e tōlu moia. Aia koe kusio, ka pau he kai ke tauhanga exercise e lao moi mea fua au fi. O tahana tō whakawe matapa ke whakaofa ngai ho tau kakai pa moi kakai koe ni. Ke toki mea fua, ke toki o mai pefu i mea fua tau ko taha. Koe ke te iaha to whainga maari. Uhinga pe urausola. Koe. Mōne a pito. Aia o kono maho inga ia whoki e ngā ue koe ku whai. E ne tō whoki hetai ni mi e piveni to tonu ke hangai koe ke talanoa ku ta whahoko. O to tonu ke whai rewa ngā ue. Aika ngā ue e koe ku mō whahoko hetai ni mi. I ne hoko atu. Hangai koe ku koe talanoa ke ai. Ku osi hoko ai wha mo on loi. Pe koe forge toki mene ku osi hoko ia. Ai nuku lotonga ngai popula ia a labu. Koe kau wha mo ni, alo e tamakona whaka ilo i he no force ko ia pa ave ia ngai popula. Koe kau wha mo ni tau tokanga ki au kei haa holo kau wha mo ni. O e kuloki alo e tamakona whai kona whaka ilo kona whaka ilo. Koe kau wha mo ni unau kei haa holo i he whare hopo. O te kai ke mui ata kau wha mo ni ke pehe mo ua lau alu ia. Alo atu mo ni kau wha mo ni na wha mo loi alu mo na dolo ngai popula. Mahalo ko de tuu ko ia ka pa e pehe. Go tui mahalo he kai ke te aha taha ia e fie whakamo oni ki ha taha ka paugune ilo o kai ke totonu e whakamo oni kogune whai e piveni. Ko ia. He kono mori whaka whoi na tawhatano whake mamai a komo mamai lotu. Ongo whoi whare mamai. He koe whekau whika hiwa whuki a solo ke oti ke tū koe whakamo loi ko kau ngāpi. Koko si koe whoi mea fua mamai o koko tala noa gai mono ngahi nunua. Koe foi mea fua o fien ko tano ai ke exercise ai lau pa nge ko lau ko ui ko kai ke exercise e hoko ngangana ho tau kakai he foi luo ko ia pe te nau matu ta maki he foi mea fua mama o ko mea go mahu ingai hono ngau e ke foi mea fua o fi ke ne ta puni foi matapa go ia o te o mai tau kakai o ngangana i he foi temptation ke albergo fa mon loi ku kai ke whaka ilo ia. Pau hange pe aku koe. Mana toi koe ko pehe ko ha urunganga.
ai whakamamata. O kai ke taufu, manjoi na whata novo solo ki he amatua pa mo professional. Koi. Ko te lava ko elevate professional, o te lava whakahoko ho to whatongia, unsupervised. He koe au sia, koe foi dimension of experience koe ia. Koe foi au sia koe solo. Ko koe pe au ke whaile rei ho foi application for professional koe ia. I he mahino kia te koe o tuape ta. Kune whakamau foi whakahoko koe ia pe o ke whaia ko hori rei ka. He koe te keif nofo koe he whakaukau whakamatua. O ko te gai te elevate ta ke foi dimension ko ia. Ke o hake pe te ita, ke o hake pe te tau whehia, ke o hake pe mo te whakavaha o whakahoko a te whakahoko to whatongia. O mahino pe solo i fu whatalanoa ki isiu ko ia. Ngo ngai ko isiu na whatalanoa ke ki mo. Ai mahu inga koe ke kamata ke whetukutuku. Ai whainga whakaukau. Ai ngoi nau tānoa, ka pau ko toke tātita. Ko te time on duty pa lelea ki maha tahana te ke mo ia. Ko te man koe foi application for a professional ko ia. Ke hanga o sewe taha koe ake lelei ho ilo moho tare niti moho poto. He koe hano inga sol. He koe mea ofa ia o tua maau, o tare niti, koe tare niti koe foi mea whaita niti. Mea o atwe o tua. Pea koe ene more mo ene maui e makatuunga ia ho tiriwa aki ai le leita ho ilo mo poto. Ka pau te ke ngau e aki mea ko ia, ho poto ko ia, ke maolunga ho tau whehi a, pea ke tau tau ohi koe hono sevesi, mea na doton ke whai mo oangi ke taha ko ia, e minite hongo fulu ki moa ke tō ohi. Ko unga pe ko tau wheta. Ko taimia ko foi ere menite ko tānoa i solo ki. E mea fua mamao me mea fua ofi. Whai whakaukau mahu inga wido ia piveni. Ko ngā ku takai be tatala noa o foki mai ko ngā i he tatala noa gani ke hopo. Ka ku ngā ka kanoloto e whi whakaukau ko ni kuihanga o mai i he whamatala ke whai he ahoni i he mea fua ofi pa mo mea fua mamao. Pa ko tu mahino le rei ia ke kakai. E ke he taimu na whakaukau mai ke ai. Ko taimu manaka whake kakai tala noa mea fua mamao. Ko ngā ko mea ia ku lahiange, pa koe taime taha piveni ku lahiange tau lifia da toi e kakai e mea fua mamao. Ko ki na tokanga na toi ke mea fua ofi. Ma tokanga na toi mea fua mamao pe mea na whai ko tutu au he ahua mui. Tokanga na tō ke whi mea fua ko ia ka kai ki na fuhu whatonga e na tōlu ia. Ai pale malahi tau whekuki mo ia i he taimi kou tau tae tokanga ai ke ai mea fua ofi. E piveni ka ku maaria pito pa mauinga maaria ho whamatala i he whiawhini he tatala noa koe ki he konga koe ni hopo. Pa mai mahu inga koe. Ka ko atpeke ke whamaopo mai piveni i he tatala noa koe ni maha ke ta sai ki ta whiunga pia i he mea koe hopo. Ka ke malolo ka tato ki hoko atu he isiu ke he koni. He ngahi isiu ke he ta polokalama e te maho whainga maari ke ta sio kai. Mo mao mai ngahi ola koe ni hopo ta tari ke he wikeni. Ko yeso, ko ki fe whamapo pa tau ia. He whakauana na ke. Ko anga e kusio aku ia solo, koe ke ilifia kaka ia ki he foi mea fua mamao. Mahalo koe ni fu mamao. Mahalo ka ne fu mamao pa kai leo ke whaha i fia ki ai. Ka koe tō no ia solo ai kai ke ngā we i foi mea fua ofi. Ke nea ko i kakai ke mahu inga i foi mea fua mamao. O ke wharea fuke ko ia o ku i fia kakai ke foi mea fua mamao ka koe ke nau i fia ke foi mea fua ofi. Ka pau na nau i fia ke mea fua mamao na nau fua mamao ange me fua mon loi. Na nau mei whamamang ke whamon loi. Ka koe, oi,
ko ene fu mama o ku hanga he lahi whakamon loi o tala mai o ku ikai ke nau irifia ki ai. Pe o ku nau ilo pe ki ai irifia ki ai ka koe ui koe foi mea koe ako foi mea tok whaia he mate moe ngata anga mamani. Nau ka koe ui koe mahu inga ange ka nau tolu ai koloa mamani moe nau o mamani. Kou tui o kuhingai. He koe tasi peke u ke uhanga o he na ke whakarea mai koe o kai ke ongo tonu ia ki whanongo. He ka pau na uilifia solo ki ke foi mea fua mamao. Ilifia ke otua. Na kai ke nau whamon loi. He kai ke mea whamon loi ia ke ta ofi hono ngau ea lao. Ke talamai he lao. He kos talamai pea he whekau e hongo fulu. O mana tu pe na me falau te fasa pa solo. Ko whekau kai waka ke toga albo fato o to check ya ke o fato tonu. Ko me ko mahino ko ka te au o kai ke hanga he ka kai o to mama fa fu me ko. Mahal ko na usio. Ka ko hame fo ko lau ka pau na ke ofa I mamani e ka ke na fu tokanga ke fu me fu mama. Ka uhinga fo ke ta whakatala no ai mahu inga ke ngā we e fu me fu a ofi. Ke nau ke hunga ke ne hoko ia whakatonton wai nau sio. Ke mahu inga foi mea fua mama. Ke tai ngoe tau te ai, he kwai jau tui koe whamon loi koe foi whekau whakalao, foi whekau whakamua lare. Ai koe ka koe foi mahu inga koe ke exercise e lao. Na hange pe nia koe lao koe ai fili, o mai pe au fotu he self. Kana ona to iputi kai rio e fua pe ai ko ke mo uia. E hange ko foi lao ko ni. Kai hoko ne toko ni kono whakatokanga ni nau tolu ke nunua. Nunua ofi o fua kavaloi. Ke nau hanga whatoka ngai. O wai ni noa mama o fua kavaloi. He koe nunua ai o wiku ke mati tai ngā tāso. Mon hea pita. Ko foi konga ia ku maari e koe he tatala noa piveni. Ko inga hai ku o ku whapehe fo he kau whaifekau he taimini e te ngahi malanga. O ku sai ange ke tautea I kita he tainini. Sai ke kinesi kita pa mo tautea I kita he ngahala ku te whai. Ko inga ke hau atu koe he taimi koe whae whakamau. O ku os whai hato ngahi whakamau kita I mamani te hao rewa kita ki langi. Ai to tonu ke tau tokanga apito hange ko whalea. Tokanga ka kai ke mea fua koe tainini, mea fua ofi. Ko inga ko mea ia to tonu ke nau tokanga lahi ki ai. Ko inga teria ko inga ke kaha o ko inga mea fua ko mama o mai. Ai ko tau fe mate ia he ta fafangu alku fare lo tu piveni. Mon lahi apito fatano. Mode fatano ko agris ke kaunga popula ko na nau. Nana ngau he paka. Pe fatange agrisa na to. Kau tak malo fai tau ngau. Ya musia mo tolu mo ngau e mo ia mama. Aku mau tolu ko de kau taki. Haki tu mata falalaang. Haki o tua ko kau kai kau. O macholo. Malo vita piveni, malo vita mai fai Maria POLOKALAMA. Toki hoko atu hawhainga Maria tu he weekendi ko ngatu ki mui ka pai toki mahina mai uola. Io, koe tui solo koe hopo koe aku gonna be any day now. Koe. Peka pongi, kai ke toi mama o me weekend. Koe. Kone autu peko. Io. O whatoka ngas ke ta POLOKALAMA. Okay. Malo apito. Okay, ofat. Ofat pime. Ko e lawa e tau POLOKALAMA koe ki he ahoni e FATUFONUA pe mo PIVENI PIUKALA mi tonga eki. E whatanga pena e ongo lere atu ko ki ka venga pia ku lawa ki whai e whakatala noa ko he ahoni ko tui ko konga eni mea ku mahu inga ia piveni ke whahoko atu i he POLOKALAMA. Tala no whakaluk fua pe enia. I he ngahi mea ku lawa ke whai ke ene wakai mei he whakamau anga. I he taimi koe na ne iai he ngahi hopo koe ni ko lere koe ni. Ani whatonga I ai lahi. Ai ke iai e kakai eni I he ne whakalea o ku nau whahoko.
ai e whamon loi ka koe ki nau futokanga na tolu ki whamon loi ko ia o whatatau ki whakalea ka piveni pe kune o mai ai whakau kau e ua koe mea fua ofi pe mo mea fua mamao o to tonu ke whengawe aki ke tau tokanga ki ai i ngai ngawe ko tau whai whamalo lahi atu i he moulawa mai i he ahoni ke whakahoko i tau POLOKALAMA ko ia he ahoni hangai ko ia kuma o atu ko ne mahino mai pe ola ngai hopo e to e signal mai pe piveni ke ma te POLOKALAMA atu i he weekend pe ko tu tau tu te ringa ko toa pe ke ko ha pe ola ko mai me whamau anga ta tau pe o ku wheta whaake kure o lahi hono whahoko atu ngai mea me hopo ko ha pe me mai e ola me whamau anga pe tau tui ko e ola e tu ton ke tau tari tu ke he ka kupau ku wahatang o ko nau to tonu ia ki nau tolu ke nau whahoko hatang ka ko hape ola o mai tau tari he taimi ko ia me loto hanga maari e malo apito ho mo mea mai pa ko ke whamalo pe ke ka sponsor i no lava ke whahoko te tau POLOKALAMA i ahoni tau te fito ki he page fashion store i loto nuk alofa hanga atu ke tau moe pia building te ke lava whadau ha wala ai whahinga wala pe o si ia o te nauta i he weekend mahalo ke quarantine wike taha pe atatu rewa ke whadau me ai wala ke whanau i he teu koni ke whae ngai whame wala ke ngai whae ki he sapat whae pe mo sapat tamai pe mo to tupu mau ko toa pe i he page fashion store hanga tu ke tau mo pe building i loto nuku alofa pe voki ki he South Pacific Loans Selectable te ke lava pe o whitu daki i Nusilani o ka pau ke fie mau hatokoni whapaanga maau whitu daki ke South Pacific Loans e noa balungi au valu hiva valu lea ke Selectable ai te ma POLOKALAMA te mo staleki a pongpong i hoko ai hanga fulu pongpong me he South Pacific Loans noa balungi au valu hiva valu ka mo mea